xewani vamakwerhu loko ku ri kumba hi wufinengele hinkwerhu ka hina hikokwalaho tilunghiseleni nkarhi wa ha pfumela leswaku loko mivumbi a ku tsundzuka u nga karhati vanhu joyina Vakhandle Group namuntlha laha u swi tivaka leswaku u lunghisela vandyangu lava nga ta va kona loko siku ri fikile. Vakhandle Group hi vandyangu lava hi tshembisaka ku va kona minkarhi hinkwayo. Hi pfuna hi mali yo sukela ka 5,000 rand, tihunyi, baki yo pfuna vandyangu, vamana na vupfuna, tende na switulu, xibazana xo landza mufi na swin'wana swo tala. Yingisa u nga heti nkarhi, tihlanganisa na Vakhandle Group eka website leyi www.vakhandlegroup.co.za kumbe rhumela WhatsApp ka 064 755 5674 xikan'we no tihlanganisa na coordinator ya muganga wa ka n'wina. Vakhandle Group, we are family. Jaimito emfana wale msambikani emaiva vajaru kula impacha danuna jete yemaneme amugela ka de chane dar matches au de chane dar matches the most agu ambo kwada yeyi walava au la idazuku when imanemi amugela ka the only channel that matches to watch. So Shongirangan explains his stance on Oscar Makam, and then she further goes on to explains what King Tsonga is saying about him. Loko mla ku joina Vakhandle, go to their website, www.vakhandlegroup.co.za. Loko u la ku joina loko u la number ya vona ya WhatsApp yi kona kwalani, and alternatively u nga kuma number ya mina ka kwala ka video leyi 076 566 1277 na le ka Facebook page ya mina yi nga mhaya baba number leyi yi kona ku u nga yi tirhisa directly to it. So my approach is King Tsonga e bufike ka post ka comment liya ani Shongirangan ite ni endle video swona anku she's very disappointed ku the artist ti xavisa ti USBs na ti CDs these days hi mhaka ya ku swi humele hi moya honestly. So I feel like yena endla mali yo tala ka ti online streams na ti gig, and then vanhu vo tala a hi twa ku i tolovela Oscar Makam, and then she put that positions ya ku yena a nga toloveli Oscar Makam, yena na Oscar Makam va na relationship ya kahle. A ni nge vuli swa ku mina n'we yini na yini va swi tiva vanhu lavo. Ni na milandzu n'wana mani la misaveni. Ni na milandzu la ni nga ala ku featurana na nqambi yin'wanyana swi nga leswi kambe leyi yi fike moyeni yi ni vula ku me ni dlakuta. Ya mbule kwini? Ni dlakuta yi tsakisa Gaza. Se me ni na phone se na cheka ku kambe munhu loyi ku za a tsala leswi swi va swi kha swi sukela kwini. Se ni ya kuma ku nqambi liya yi tshama hi kun'wana kwala ka va masiku ndzhaku yi kombela ku mina yo hi fanele hi featurana. Se mina ni nga pfumeli hi ku a ni nga swi lavi. A ni ku na ti-channel timbirhi ta agreement, ku na ku wa swi lava kumbe a wu swi lavi. Se mara ni nga swi lavi ku featurana na yona. Yi lo na ni gangisa timhaka ta ku hi fanele hi featurana. A ni vuli ku gangisa loko ya ku a yi rhandzani no vulavula Xitsonga. Ivi mina no kombisa timhaka to a yi tisi mali ma vona. Se hi loko yi ni sendela voice note yi ni byela ku ni na attitude ku ni to swi summarize cause a na ha swi recall 100%. Ni ku ni va disappointed loko ka ha na ti-artist leti xavisaka ti-USB, and a ni ti soli ku va ni vula sweswo na sweswi na ha vula swona. I'm very disappointed ku no ti jokela i matsalele ma mina swi endleka ni tsala paragraph yo sungula yi va swi swa serious, leya vimbirhi ni yi yisa like as a joke. At all hinkwaswo it was a joke for me. That's how I joke. That's my handwriting ka Facebook. Se swi vuye swi jikisiwa swilo leswi ya ku mina ni vula nqambi Oscar Makam, mara laha ka statement xa mina a ni vonangi la ni nga tsala vito ra Oscar Makam. I don't even know if Oscar Makam xavisa ti-USB.
a ni n'wi follow ku fika kwalaya na ni tivi nchumu hi yena ka nkarhi wa sweswiwa ende mina na Oscar Makamu hi na vuxaka bya kahle a ndzi a yi holovi in short. Munhu loyi a nga humesa album a nga le ku trendeni a hi ku xavisa ti-CD na ti-USB i Oscar Makamu. I don't want to go deeply to that. Hi vulavula hi swona ka video leyi nga hundza, so we can't uncover that ground again. So now she's complaining, as I said, she provokes people and then plays a victim. No fika laha ka live ya yena, I joined the live this morning ni kuma ku tele ku vuyeni mara se ni kuma mahungu lama ni nga na wona lama va nga ni sendela ti-sources ta mina va nga ni rikhodela wona already a ti hundzini timhaka leti so mara na tona ni ta mi twisa tona. I ri ku na nqambi leyi n'wi vulaka yena i Dlakuta, and nqambi leyi ku ze yi n'wi byelaka i Dlakuta i mhaka ya ku nqambi leyi yi kombele feature ka yena Shongi Rangami, ivi sweswi Shongi va ala ku endla feature na nqambi leyi hikuva va leve ku tiva ku va lava mali and va ta feature na xinjhani. A va ha zangi va ya mahlweni va swi elaborate unless if loko live ya mahlweni loko loyi a nga ni rikhodela swona a ni tisela swona ivi a nga ha swi capture-angi. But for what we have now on record i ku va take two sides of the agreement. Agreement is the proposal is put forward, you disagree or agree, then she disagreed to ku va endla nqambi, then nqambi leyi yi ta va byela ku vona i Dlakuta. Nqambi yi ri yoxe yi ta byela nqambi yo fana na Sesi Shongi yi ku Sesi Shongi i Dlakuta. Like phela Shongi Rangami i nkata loyara, ma twisisa, i nkata loyara we u tiya matimba u fika u n'wi byela ku i Dlakuta. Ni ta ma hi tlhavana hi mimiti mhaka sorry cameraman. Xin'wanyana i ku lexi mi faneleke mi xi tiva i mani nqambi leyi King Tsonga i te swi ya hi ku u tlanga vunanga bya njhani. Loko u tlanga vunanga bya ku aka mimiti swo boha u famba u xavisa ti-USB because ku ya hi yena King Tsonga market ya wena yi kwini yi le kaya. Market ya wena u lava vanhu lava lavakulu because vanhu lava nga na mindyangu a hi xitalo va ri ka social media, especially guys ha hlalele ndzhaku nyana because our elders a va swi koti ku tirhisa social media. Va kota ngopfu ku tirhisa yini na ku kuma ti-CDs. That's why loko wo tlanga nghoma yithu va ri hi sendeni a ni tlanga tinghoma one of my elder sisters a ku na kasi wo tinghoma leti ti kuma kwini tin'wutela so me ti tlanga ka Spotify ma va ha salele ndzhaku. So hi ku ya hi King Tsonga it's okay, ivi King Tsonga a ya mahlweni a ku ntsena loko u tlanga tinghoma ta vudlakuta vhele u ta dya hi tigigi because madlakuta ma le tigigini. A nga te loko u ri Dlakuta i loko u tlanga tinsimu ta vudlakuta hayi man hallelujah hayi man twana ni marito loko u tlanga tinghoma ta vudlakuta ivi nqambi yona yi twa ku va te yona i Dlakuta. King Tsonga a nga zanga vula sweswaku Sesi Shongi i Dlakuta kumbe Mhani Shongi i Dlakuta kumbe Shongi Rangami i Dlakuta. He never said that. Loko u tlanga tinghoma ta vudlakuta King Tsonga a nga tlangi tinghoma leti ta ku aka muti, i tlanga tinghoma ta swicele na yena mara ta madlakuta. So le Makamu wa tlanga tinghoma ta madlakuta i man'wana se Sandile Chabalala loko va endla tinsimu ta vona u nge kumi risimu ra ku pfumala ku vulavula hi vukati kumbe hi masangu mara hayi ku vona va rhandza masangu kumbe hayi ku vona i Dlakuta. That is your art. Se a swi vuli swa ku loko sweswi wena u endla tinsimu ta vudlakuta u Dlakuta mara Cinderella a nga mbala tintangu wa twisisa. So it's either Sesi Shongi va fanele ku twisisa ku post leyi a yi nga vuli ku vona i Dlakuta, post leyi a yi vula ntsena ku loko u tlanga tinghoma ta vudlakuta. And Oscar Makamu answers that ku ri mina a ni endli tinsimu tona me ni endla tinsimu to thova timbilu ti ya lava yini tigigini. That's why a nga bukiwi phela i mhaka ku i busy no thova timbilu. Loko wa ha thova timbilu u nge tlangiwi tigigini. So I think
Shongi Rangan is running away from the reality that she's created of provoking Oscar Makam. I think maybe the day Langa some after Oscar Makam call me is urgent. So Oscar Makam anga funang. She was waiting for a moment. So for me, I find it very funny. Why? Because Shongi Rangan must explain why did she say those things after Oscar Makam. The base is there. That's the base we want. King Tsonga never said, "Look, utlanga bungoma, tungoma ta dlago to cause. Look, utlanga ngoma ta kilana tikita book." Lanta va shama khomlo va badu ngoma tifaneti elana bia. Even va J John they made such songs. And when you are like in mumba, ninge tleli kati ngoma ta utania itati gigi, ngoma ta madlakuto, kumadlakuto makuma queen. Unga pfumela nsati wa aku cameraman, fuka. Afu unguma kara ku nsati wa unga pfumela so fana sweswo. So, Yukukomis, Shongi Rangan provoked Oscar Makam and wanted to use King Tsonga to run away from the reality. The base is why Asukelo Oscar Makam. The least she can do is apologize than to play a victim. Na beef you MCC kama Shongi. Awa beef. Hina eba jaimito. Hina eba fana vale Msambiki. Hina eba maiva ava jaro kula embacha dano na shiti. And mina shem. Ako na si manchong ni baranza ngopfu ne ana problem na munhu ka Gaza honestly ako na nqambile ni ngata I have a problem with maybe then especially maybe someone phunisa unta ku interview and spend mali nitafana ku interview maybe I can have that personal problem because was when cost mara nje kufana Shongi Rangan never don't have a problem with her but she's very disrespectful and she's good at playing a victim because now when a defense to one TikTok they want to play it like they want to defend Shongi Rangan, they want to defend Shongi in the name of what? But one thing we must give credit to Shongi is that she has mastered the art of playing on social media, of being relevant. Because why? Hit aitlangeri ngwananga. Hit ya hlupha ngwananga. Ku endla hit as olovi. Ku endla hit swa tika. Ti hit da Shongi ati fika mbi 3 lunga ku ta hundza 2. Vakhandle Group lowu i ntlawa lowu nga ku heleketaka evuhuseleni bya wena hi ndlela yo hlawuleka u nga ha tlhela u vuyeriwa wa ha ri kwala emisaveni swiyenge swa Vakhandle Group swi katsa leswi muganga basic laha u chayelaka hi ntsengo wo sukela ka 110 rand u kuma tende 100 wa switulu mobile toilet basic sound system tihunyi na 5000 rand muganga premium u chayela hi ntsengo wo sukela ka 130 leyi ku nyikaka 10000 rand muganga super premium ya ku nyika 15000 rand yi tlhela ku nyika vanhu va ntlhanu vo pfuna loko u joyina hi mali yo sukela ka 150 rand ntsena muganga cash only benefit u joyina hi mali yo sukela ka 110 rand loko u ri xirho u nga engetela 50 rand ntsena u joyina muganga unveiling benefit vuxokoxoko byi le ka 064 755 5674 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za rhumela rungula eka info@vakhandlegroup.co.za Vakhandle Group we are family.